Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin għal skolari ġimgħa wara ġimgħa biex intom tinaqdu magħna hawnhekk preżenti. Nixtieq nibda billi nagħmel daqsxejn ta' messaġġ għax naf li ħafna min-nies li jibdew jaraw il-messaġġi ġeneralment jaraw l-ewwel ftit u mbagħad jifqu, mela ħa ngħid fil-bidunet. Illum il-30 ta' Ottubru bħalissa fir-realm spiritwali, fid-dinja spiritwali, l-attività diabolika negattiva ta' seħħer ta' l-okkult tikber ħafna. Infatti bosta jagħtu xhieda, inkluż anka pulizija, inkluż anka nies li jaħdmu fil-qasam ta' sigurtà, jgħidu li f'dan iż-żmien jisparixxu ħafna qtates, mhux għax jiġi rabċer veri. Klieb u anka marra minn Malta anka tfal sfortunatament. Tfalu nies. Għal-grocer. Għalix il-festa tal-Halloween li b'dispjaċir ħafna Maltin għadhom m'għandhom xarfin ta' xi tfisser del-Halloween. ħafna jaħsbu li just festa mhix jibda jsekku billi naqa' Halloween. Isimgħuni, kull ma jrid minn għandek hija dik l-attitudni x-xitan li inti taħseb hekk. Infatti il-kap tal-Knisja Satanika ġewwa l-Amerika kien innifsu qal nirringrazzja lill ġenituri kollha li għalmenu fl-4 fis-sena li tfal tagħhom jagħtuhom li għax jiċċelebraw Halloween. Issa min jgħid imma billi tlibishom xi ħaġa u joqogħdu jmorru trick or treat. Listen, m'hemm bżonn tkun satanist jew tgħid li ngħata d-demonju biex id-demonju joppressak. Il-mument li jaf li inti qed tittollera ċertu affarijiet, qed qisu għalik xejn mhu xejn, inti qed tagħtih dritt biex joppressak u jattakkak. Bħala Kristjani, minu ta' Kristu vera, żgur ma jistax jiċċelebra Halloween. Issa, għal min irid jisma' jiena ħantik parir ta' ħuk fi Kristu, ta' pastor u ta' apostlu għal dan il-pajjiż. Ma jkollok xejn x'taqsam mal-festa ta' Halloween. M'hemm xejn redentiv fih, m'hemm xejn Kristjan fih, m'hemm xejn li tista' tonora l-Alla f'din il-festa biha, m'hemm xejn li tista' taċevola l-Alla fiha, li tista' tagħmelha f'din il-ġurnata, din il-ġurnata titlob iktar, taqra l-Bibja iktar, tfaħħar il-mulej iktar u jekk inti qed tisma' da madwar Malta u għawdex, inħeġġiġkom biex tingħaqdu magħna għada fejn ħajkonna wkoll xirka u ninaqdu flimkien mal-aħwa fi Kristu, hawnhekk u mbagħad ħajkonna it-talb. Jiġifieri nħeġġiġkom tistgħu tiġu magħna u tingħaqdu magħna intom li qed taraw dan. Pija, min irid jagħmel li jrid, għandek id-dritt li tagħmel trid fil-libertà inti. Però għal min irid jisma' ma nistax qatt nimmaġina lil Ġesu jiċċelebra Halloween. Amen. Jiġifieri għal dawk li intom tħobbu l-verità, ma jkollok x'aqsam xejn ma' Halloween. Issa l-Halloween, il-ġurnata tal-Halloween mhijiex tad-demonju, l-Halloween kull ġurnata hija xorta ta' Kristu. Imma sfortunatament peress li għandna ħafna misinformati jaħsbu li jobda daqshekk. Jiena bħala Kristjan, jien u d-dar tiegħi aħna naqdu lil-mulej. Amen. Alleluja. Issa ejjew nitolbu ħalli nirċievu l-kelma li l-mulej għandu għalina l-lejla. Kulħadd jitlob miegħi. Missi Qaddis, nirringrazzjawk ta' dal-privileġġ li aħna nistgħu nirċievu il-kelma qaddisa u glorjuża tiegħek. Mulej, bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, kellimni, għatini revelazzjoni u ftaħ li għajnejja mulej biex nisma' mhux biss b'widnejn spiritwali, ma b'widnejn mhux b'widnejn biss fiżiċi u naturali, ma b'widnejn spiritwali. Nirċievi l-kelma qaddisa tiegħek u qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb tal-Lut kapitlu 10. Lejla ġast ħassejt li għandi nitkellem anka fuq iċ-ċirkustanzi li ta' żminijiet li qed ngħixu fihom, anka ta' madwar dawn iż-żminijiet li qed ngħixu fihom, kelli f'qalbi biex nitkellem fuq il-wirt tiegħek fi Kristu. Fi Ġwanni kapitlu 10 ta' fuq tajt l-Iskrittura supposta fuq bl-amen. Ġesu xjajt,
Ix-xitan ma jiġix ħlief biex jisraq, jkisser, joqtol. Imma jien Ġesu ġejt biex nagħti l-ħajja u l-ħajja bl-abbondanza. Xi ħaġa li inti tista' tkun żgur hija li x-xitan għandu skop bħalma Alla għandu skop għal ħajtek. U jew twettaq waħda, jew twettaq l-oħra. Allura bħala Kristjan, bħala bniedem tal-Alla, bħala mara tal-Alla, bħala bint u ibn Alla l-ħaj fi Kristu Ġesu, mifdi bid-dem qaddis ta' Ġesu, ix-xitan lilek jobodok, mhux għax tiġi rovlav, u qassax jew għax inti tgħix Malta, jew għax inti għandek xi dar jew karozza sabiħa, ix-xitan jobodok għax int tirrepreżenta dak kollu li huwa jobod. Inti ben u bint id-dawl, inti ben u bint l-mħabba. Inti għandek fik id-DNA spirituali ta' dak li taħdaqqa ta' siq u tafaw il-barra minn ġewwa l-ġenna. Halleluja. Allura lilek jobodok, jaf li l-Alla ma mandu lebda seta' u ma jistax jagħmel xejn kontra tiegħu, imma jipprova jmissil dawk li huma eżist Alla, li huma ulit Alla, li huma mwilda minn Alla biex jisraqlek il-wirt tiegħek. Jisraqlek il-wirt tiegħek. U l-lejla ninkoraġġik, il-mulej jinkoraġġi l-poplu tiegħu biex jiena u inti narfu xwirt kbir, glorjuż, ġejna mogħtija. Li ħafna mid-drabi, sfortunatament f'pajjiż bħal Malta u għawdex imma insomma mhux biss Malta, aħna ma nitkellmu għal Maltin. Imma madwar id-dinja ħafna nsara ma jirrealizzawx xwirt kbir ġejna mogħtija, x'pożizzjoni ġejna poġġuti fiha fi Kristu. Fi Kristu. Għalhekk ħammorru llum fi ktib tal-Lut kapitlu 10. Lut kapitlu 10. Jiena u inti dawk li jissejħu uliet Alla għal dawk li forsi qed jisimgħu l-ewwel darba, mhux kull min jitwieled Malta u għawdex jew fid-dinja jissejjaħ wilt Alla. Please ifhmuha sewdi. Mill-lat Bibliku, iwliet Alla huma biss dawk li huma ta' Kristu. Dan mhijiex l-opinjoni tiegħi, din mhux għax jiena għandi xi ħaġa kontra ħadd. Din xtejt il-kelma u bħala Ministru tal-Vanġelu m'għandi l-ebda dritt nippritka xejn iktar ħlief dak li jgħid Kristu. Sekk irid inkun guru bħalhom hawn ħafna, għid li trid. Jekk inti trid tkun xi tip ta' reliġjon oħra, għandek id-dritt. Imma jekk inti tissejjaħ ta' Kristu, Kristjan, Ministru, Pastor, Evanġelist, Apostlu, Profeta tal-Alla fi Kristu, m'għandekx dritt tgħid li trid. Għax jiena u inti marbuta li jekk jiena mibgħut biex nirrepreżenta lil Sidi inkun ambaxxatur ta' Kristu, ma nistax nirrepreżenta x'naħseb jien, x'jidhirli jien, rrid nippreżenta lil dak li bagħatni. U Ġwanni 20 vers 21 ċara u tanda tgħidha li bħalma l-missier bat lili dak li Ġesu, hekk ukoll jien nibgħat lilkom. U Ġesu qal jien ma ngħid xejn ħlief dak li nisma' l-missier jgħid. Hekk int ġejt mibgħut, hekk jiena ġejt mibgħut. Issa jekk qed titkellmu fuq il-bizza, jekk titkellmu fuq il-kawlata u l-istuffat, dak kulħadd jagħmlu differenti. Sawan, jekk jitkellem fuq il-pastizzi, dak tista' tagħmilhom kif trid. Meta nitkellmu fuq il-Vanġelu m'għandek l-ebda dritt. That is set for eternity. Għall-eternità. Għalhekk, meta aħna ngħidu aħna ta' Kristu, xi tfisser dil ħaġa li jiena ngħid jien ta' Ġesu? Ġwanni kapitlu 1 vers 12 u 13. Lil dawk kollha li laqgħuh lilhom biss ta' is-seta li jsiru, għax ma kinux, jsiru li Alla. Lil dawn li twildu mhux mill-ġisem jew mill-ġibda tal-ġisem, mill-bniedem, ma dawn twildu mill-Ispirtu Alla. U għalhekk Ġesu jgħidlek il-bniedem ma jistax jara s-saltna Alla, ma jistax jidħol fis-saltna ta' smewit jekk ma jitwilidx mill-ġdid. U meta bniedem idur lejn Kristu, jitwielet mill-ġdid. U dak il-moment li inti tajt il-Ġesu, mulej tiegħi, Alla tiegħi, salvani, inti l-mulej tiegħi, inti dak li mittu x'xtajt għalija fuq salib, dak il-moment inti
fil-realm spiritwali issir ta' Kristu mwieled minn ġdid. Amen? Mela, u once li dan iseħħ, inti tħalt f'wirt glorjus. Kbir. Li jiena ħanejt nitkellem għalija. Wara 30 sena Kristjaneżmu għadni nħokk rasi meta naħseb fuq dawn l-affarijiet. U m'għandix dubju li żgur sakemm il-mulej bil-grazzja tiegħu tatini l-omor fuq din l-art min jaf kemm ma terid inħokk rasi still għal mħabba dawn il-barkiet li Alla tagħna bħala wirt fi Kristu. U isimgħu di, kulħadd jisma' sew, la huwa wirt, kulħadd jgħidha. Ma tistax timmeritah. Tista' biss tirċivih. Jekk huwa wirt, mhux premju, wirt. Premju taħdem għalih, wirt tirċivih. Premju jista' jaħdem għalih kulħadd, wirt jista' jirċivih biss liben. Premju tista' taħdem għalih int min int. Tal-ma kanniġġon kulur int, tal-ma minn ballima pajjiż int, tal-ma lingwa int, tal-ma stat soċjali int. Jekk huwa premju tista' taħdem għalih. U takkwista l-premju. Jekk huwa wirt ma tistax. Jekk huwa wirt tirċivi biss il-wirt jekk inti ben. That's powerful stuff. Għaliex jekk inti tirrealizza li ħafna madwar id-dinja li msejħin ex-suppost Kristjani li minn għalihom qed jaħdmu għal wirt qed juru li huwa hemm nuqqas ta' ignoranza, l-ignoranza huwa abbondanza, jew nuqqas tarfin. Jew nkella għadhom laqqas għandhom ħil totali li il-wirt għadu mhux tagħhom. Għax jekk huwa tiegħek biss għax inti ben, biss. U liedi bħal uliedkom dak li huwa tiegħi huwa tagħhom mhux għax ħadmu għalih, imma xirċivuh bħala wirt. Allura l-Kristjaneżmu mhuwiex premju, il-ġenna mhix premju, għalkemm kemm darba smajnija di. Il-muletik il-premju tal-ġenna. ħaddum taħdem għalih ħajja. Le il-mulej fil-grazzja tiegħu tiġa tak il-ġenna permezz ta' wirt għax xi ħadd ħallas prezz għoli għalih. Ġesu Kristu ta' Nazaret. Halleluja. U dak huwa wirt. Però sfortunatament bosta li huma il-werrieta, bosta li għandhom dan il-wirt, ma jafux, għalkemm il-wirt huwa tagħhom, ma jafux x'wirt għandhom. Għaliex Ġesu, l-Skrittura tgħidlek sew fit-tieni Pietru kapitlu 1, tgħidlek li inti tikber permezz tal-għarfien, tikber fil-grazzja permezz tal-għarfien. Ħosea kapitlu 4 vers 6 tafu xi tgħid, il-poplu tiegħi jiġġarraf minn nuqqas. Innota mhux il-poplu tad-dinja, il-poplu tal-Alla jiġġarraf. Ġifieri il-poplu tal-Alla stess ukoll jkun qed jiġġarraf minn nuqqas tarfin. Fi ktieb tal-Proverbi kapitlu 25, il-bniedem jissaħħaħ fil-qawwa permezz tal-għarfien. Il-bniedem tal-Alla. Okay? The man of God increases in power, okay? Permezz tal-għarfien. He doesn't increase in information, mux fil-informazzjoni tikber fil-qawwa. Allora ma tinti tkun taf xwirt għandek min int fi Kristu, x'tak Alla u x'għandek Alla, u dan mhux permezz tal-mertu tiegħek ma permezz biss ta' wirt, inti tgħix ħieles, tgħix fil-paċi. Tgħix tranquill, tgħix bla biża, għax int għandek wirt. La ma inti ma moħkomaw, din fija ġeja biċad ma xtamot. La int ma milċejn biex takkwistaħ, ma tista tagħmel xejn biex titilfu. Tista taċeb it-tikka li ħafna drabi inkluż anka jiena kemm darba kon. Ta' ignorant li jiena, ignorant fis-sens għax ħadd mu għaref perfett. Tista' li inti stess laqqas qed tibbenefika minn dan il-wirt kbir li għandek għastaf. Imma xorta tiegħek jibqa'.
Infatti niftakar storja vera di. Ma darba kien hemm raġel ġewwa Chicago, l-Amerika, Illinois, l-istat ta' Illinois. U da kien jafuh kien famuż fil-raħal għaliex dejjem kienu jarawh imur ifittex fil-dustbins, imur ifittex u jiġbor x'baqa' fid-dustbins. U kien jiġbor l-affarijiet u jmur joħodhom id-dar. Kienu jafu hekk. Għadda żmien meta ma rawhx iktar. U bdew jaħsbu ħażin. U mbagħad irrapportaw lill-pulizija, marru jħabtu, ħadd ma risponda. Il-pulizija faqgħu il-bib u sabu dar raġel mejjel. Però d-dar tiegħu mimlija żibel. Meta ċekkjaw dan ir-raġel, sabu din vera, sara vera, li dar raġel kien miljonarju. Kellu wirt kbir ta' miljonarju. Seta laqat fl-ikbar l-isbaħ villa, l-isbaħ appartament ta' Chicago jekk rid. Però għex ta' wieħed fqir. Dik hija r-realtà ta' ħafna Kristjani. X'jekk inti ma tkunx taf x'wirt għandek, avolja huwa tiegħek tispiċċa tgħix bħal wieħed li m'għandu xejn. Mor fi ktib tal-Lut kapitlu 10. Infatti għalhekk Pawlu jgħid fi ktib ta' Efesin, tidu narawha malajr. Morru Efesin malajr. Qabel ma morru Lut 10. Efesin wieħed. Isma' Pawlu x'jgħid għall-Kristjani. X'jgħid għalik u għalija. Dan huwa x'jixtieq Alla minni u minnek. Aħna Maltin u bosta Kristjani madwar id-dinja ta' kull denominazzjoni imdorrijin jitolbu t-talba tal-missierna. Ma fija xejn ħażin, tista' titloba jekk trid, imma jekk inti tinnota dik ġilietta, it-talba tal-missierna qatt ma tara imkien ieħor jitolbuha. Għaliex it-talba tal-missierna huwa ta' Ġesu Kristu nnifsu. Tiġi żaltnatek, ġaba, ikun li trid int, għamilha. Imma mbagħad tara il-pattern jiġi kif tgħid, lived out, mejx, kif tgħidha lived out. Ġi mejx. Pejxu. Mejjex, kemm kelma stramba di mejjex. Mejxu, insomma, u pejxu. Anyway, in English, bl-Inglis id-dor aħjar, lived out. La. Anyway, it's okay, no worries. Missimawa. Mela, ejd it-talba wara minn qalbek u minn qalbek, jgħidlu Spiritu Santu. It-tolba kif taħli għajnejja. Għal-realtà tal-wird kbir li inti għandek għalija u tajtni bxejn il-moment li jien twellit mill-ġdid. Bil-kelma tiegħek u l-Spiritu Santu. Spiritu Qadis għatini revelazzjoni. Għallimni naraf dak li qatt ma rajt qabel. Efesin wieħed vers isimgħu 15 din hija it-talba li jiena u inti għandna ngħidu. L-oħra ma fiha xejn ħażin tal-missierna, imma it-talb illum għall-Kristjani huwa dejjem lill-missier f'isem Ġesu Kristu. Talba tal-missierna mhix hekk qiegħda. Tal-missierna Ġesu Kristu stess qed jitlobha u wettaqa. Issa ma jimpurtax, ma fiha xejn b'da xejn. Imma araw vers 15. Hawnhekk Pawlu qed jgħid lill-Kristjani u qed jgħidulhom dal-kliem. Għalhekk jien ukoll li smajt bit-tfidi tagħkom fil-mulej Ġesu u bl-imħabba tagħkom lejn il-qaddisin kollha, ovvjament, mhux qed jgħid għall-qaddisin tas-sema, għalkemm titħobb il-qaddisin tas-sema, titkellem għall-qaddisin ta' madwarek qed ixxirek magħhom kull nhar ta' erba' nhar ta' sebtu nhar ta' ħar. Sewwa? Il-qaddisin fi Kristu. Għalhekk ma nix baqgħet niżżi ħajr minħabba fikom meta niftakar fikom fit-talb tiegħi. Ħalli Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, l-missier tal-glorja, isimgħuha. Jagħtikom spiritu ta' għerf jew għarfien li jirrevelalkom. Kulħadd jgħid revelazzjoni. Mhux informazzjoni, revelazzjoni.
Mhux aħwa meta inti kollok revelazzjoni moħħkom. Mhux l-ewwel darba jgħidu li nies inkluż anke jien, ġifieri kolli mistoqsijiet fuq kif jopera l-mulej. Waħda minnhom hija għaliex pereżempju pastor inni nitlob għadni ma fiex. Jew għaliex pastor inni nitlob għal dik il-ħaġa għadha ma saritx. Waħda mir-raġunijiet mhux bil-fors l-unika u laqqas hemm oħrajn waħda. Ma waħda minnha taf x'inhi? Revelazzjoni. Għax jiena u inti ma nfiqux bl-informazzjoni, ninfiqu b'revelazzjoni. Da l-istess bħalma s-salva. Inti ma s-salvax għax inti mentalment temmen li Ġesu Kristu jeżisti. Inti s-salva l-moment li b'revelazzjoni tarfu bħala s-sejtu s-salvator tijak. Hemmhekk is-salva, għalhekk Ġesu qal fuq din il-blata jina li b'nil-Knisja tiegħi, il-blata x'kienet ir-revelazzjoni ta' Ġesu minnu. Allura is-saltna Alla hija mibnija fuq revelazzjoni. Meta inti tfiq għax kollok meta nitkellmu fuq fejqan rigward permess tal-fidi għax hemm fejqan permess tad-donna tal-Spiritu Santu. Sewwa, imma meta jiġi pereżempju għall-fejqan, jew kellha breakthrough, jew kellha xi bżonn ieħor li inti titlob revelazzjoni għatta ħin immeda tal-kelma Alla fuq dak li wedek Alla, għatta ħin fil-preżenza Alla, ħallitik ma tifxix u hija nafa dik qrajta. Għandek maqbad xejn sieħbi. Jekk inti tiġi tgħid li jiena naf għandek jekk titkellem hekk tiġi naf li għandek m'għandekx rivelazzjoni. Inti mhux tkun tafa just you have knowledge. Jrid tkollok revelazzjoni. Il-moment jiġifieri dik il-ħaġa li inti taf hawnhekk trid tinżel hawnhekk u tibda taħraq. Dik rivelazzjoni. Jiena kont inni li naf li Ġesu Kristu huwa l-iben Alla u li huwa Alla u dejjem minta tul ħajti kollha. Imma xorta kont ngħix ta' midneb ma nafx xejn. Ta' 23 sena xaħat għalli li għandi bżonn ikolli revelazzjoni li jiena minn Ġesur mitluf u li jiena jkoll li l-Ġesur nistiddu jsir is-situ Salvator ta' ħajti u nibda ngħix għalih u l-moment li ġie f'ħajti u jiena rajta u l-iskrittura qabżet il-Bibja l-vers qabas mill-Bibja u bdejt nara ħaj l-ispirtu tiegħi sar ħoġġieġa. Dik kienet ir-revelazzjoni. ħafna Ġesu kienu jafu bih, dan mhux bin Giuseppe u Ommu Marija, u dan mhux ħutumana wkoll, kienu jafu b'Ġesu ma m'għandhomx ir-revelazzjoni ta' minnu Ġesu. U din hija realtà sfortunatament bostan sara f'pajjiżna, jgħidu hemm Ġesu ta' ma nitolbu r-radika kollha l-qaddesin l-ommu n-nanniet u tsijiet kodġini. Taf għaliex jagħmlu hekk? Sempliċi, m'hemmx revelazzjoni ta' minnu Ġesu. Full stop. M'hemmx revelazzjoni. Allura, isma' Pawlu x'qal. Lill-Kristjani di mhux qed jgħidha lid-dinja tal-Kristjani. Ħalli Alla ta' Sidna Ġesu Kristu l-Missier tal-Glorja jagħtikom l-Ispirtu tal-arfin jew tal-erf u li jirrevelalkom biex tarfu sewwa. U jdawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi din it-tama tas-sejħa tagħkom. X'inhu l-għana tal-glorja isma'wa di. Moħħkom ma waħħoġ din tan fiha laħam. Isek mort l-steakhouse 3 darbit kuljum. U ħanejlek il-laħam nħobbu jien. Infatti ġatni pjana l-ġimgħa fil-għodu ħamur nħol biċċa laħma tajba. Fil-għodu msamma, madwar nofsinhar. U jdawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi it-tama tas-sejħa tagħkom u x'inhi l-għana ejja nomaduha di, ejja nomaduha u niskwizjawha u nasruha. Insimgħu ejja nisu. Mela Pawlu qed jgħid. Eżiż aħwa, jisni qed ngħidilkom illum. Eżiż aħwa. Poplu tal-Mulej. Sew hawn lokali, River of Love, sew dawk kollha qed isegwu fuq televiżjoni u sew fuq il-Facebook u sew fuq il-YouTube. Eżiż aħwa. Nitlob għalikom biex il-Missier, missierna tas-sema, missier tal-Glorja, jagħti kull wieħed minnkom l-erf biex ikolkom din ir-revelazzjoni biex tarfu. Mux kunu bistafu mentalment, imma tarfuha b'revelazzjoni. Biex moħħkom jiġi mdawwal, l-għajnejn ta' qalbkom jidħol fihom dan id-dawl divin biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa li tagħkom u tiġajja tagħkom issa. X'inha l-għana tal-glorja, ismawha, tal-wirt. Li tagħkom taqsmu mal-qaddisin. Tarfu, din hija talba li tarfu jkollkom revelazzjoni, mhux kolkom informazzjoni, revelazzjoni tarfu x'inhu l-kobor blaqis tas-seta tiegħu fik.
Aħna il-Maltin kollha jafu li Alla huwa anke min ma jemmin xorta jafuha, xorta żmawha. Alla huwa kbir u Alla jista' kollox, kulħadd jafha. Imma mhux biss hekk qed jgħidlek, x'kobor bla hemm tal-qawwa tiegħu fik. Biex tarfu l-kobor bla tas-seta tiegħu fik int li temmen. Skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu. Dan sar u seħ meta titħaddem fi Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smawiet. Il-fuq minn kull saltna u seta, il-fuq minn kull saltna. Minn fuq kull governanza spirituali inkluż fiżika u naturali. Il-fuq kollu. U seta u awtorità minn kull qawwa, il-fuq minn kull qawwa u ħakma. Il-fuq minn kull isem li jissemma mhux biss għażmin ta' issa, żgur da għal dawk li huma cessationists, għal dawk li jgħidu l-qawwa tal-għaddiet, Alla waqaf jgħid il-mirakli, Alla m'għadux ifejjeq mhux vera, dak kollu ħmerijiet. Sewwa qed jgħidlek dil-qawwa mhux biss għażmin ta' issa, din kien meta 2000 sen ilu. Imma għażmin ukoll li ġej. Illa kemm tajba di għalikom sa' cessationist dak li intu tgħidu Alla m'għadux ifejjeq u Alla m'għadux jagħmel mirakli. Ħanilkom ħaġa. Ejjew River of Love, bidlu femkom. Gloria li Ġesu. Isma, jina u inti naqdu Ġesu ħajta. Ġesu huwa ħaj. Iktar minni u minnek. Ġesu huwa ħaj. Meta tara nies ifiqu, tara nies jinħelsu, tibda tħokk rasek. U kemm importanti tiftakar li inti kull ma inti naqa' traba mingħajr Kristu, ma kemm inti qawwi u potenti meta Kristu jammar fik. U inti fih? Amen. Ma taf li l-qawwa minn ġejja minnek, ma ġejja minnu għalhekk tagħti lilu l-glorja. Amen. U minn kull qawwa u ħakwa l fuq minn kull isem li jissemma, kull isem. Aħwa marda hija isem, għandha isem. Kankru hija isem, demonju għandu isem. Il-qawwa li Alla għandu investa fik bħala weird glorious hija l fuq minn kull isem. X'inhi l-problema tiegħek? Għandha isem? Mela l-qawwa tal-Alla fik hija fuqha di. Glorja l-Ġesu. Imma wkoll mhux għażmin ta' issa, mhux jiġifieri għal dawk li jgħidu bħalma diġettilkom dawk li jgħidu l-mirakli m'għadhomx isiru, dawk li dak kienu jsiru fi żmien l-Apostli. Qalbi qed jgħidlek bl-aktar mod ċar mhux għażmin ta' issa, imma anke żmien li ġej. Amen. Iva qiegħed kollox taħt rijlejh. U għamlu ras fuq il-Knisja kollha. Eżis insara Maltin u għawċin ir-ras tal-Knisja. Mhux bniedem joqgħod Ruma. Ir-ras tal-Knisja huwa Ġesu Kristu r-Re tar-rijiet joqgħod fil-ġenna. Halleluja. Glorja lil Mulej. Thank you Jesus. Il-milja ta' dak li jimla kollox fuq kollox. Imma intom qed tindunawx xi morru meditaw dik l-iskrittura. Qed ngħidilkom morru immeditaw dik l-iskrittura. Taf kemm xi għatomot nista' nagħmellek seminar sħiħ. Imma titkellem fuq dan il-wirt. Allora meta x-xitan jiġi jisraqlek il-wirt. X'wirt kbir għandek. Lejla il-kelma tal-Mulej għalik hija tħallix x-xitan jisraqlek il-wirt. Meta inti tkun taf x'wirt għandek x'tagħmel tmur għand il-notar jew l-avukat u tara x'għandek fil-wirt. Ejdli kif tibqa' hekk kun taf li għandek xi villa ħdej il-baħar. Kif tibqa' jekk kun taf pereżempju hemm xi kumpanija kbira pereżempju li ħalliha f'ismek. Kif tibqa' jekk ħallilek pereżempju jien naf xi ċekk xi account b'xi 5 miljun euro fih u inti ma kontx taf. Tibda tagħti ilijek innifsek mamma mija xina nagħmel asħaq kemm nimbati u nissara meta jiena diġà malja. Inti fhem? Dik hija l-ħajja tagħna Kristjan ta'. Dik hija l-ħajja tagħna fi Kristu ta'. Issa, ħammorru għak tittallut kapitlu 10. Għalix, f'dan il-wirt, kull Kristjan, mela, jekk inti għaraft il-Ġesu bħala s-situ s-salvatur tijak,
Emmint b'qalbek kollha li huwa l-ibn Alla l-ħaj li miet għalik fuq is-salib, irxoxta mat-tielet jum u għedtlu mulejt miegħi u Alla tiegħi ejja u ammar fija u għedta b'revelazzjoni, mhux pappagallizmu, b'revelazzjoni. Dal-wirt huwa kollu tiegħek. Ma x-xitan jixtieq li inti ma ssirx tafu. Infatti, x-xitan taf min jibża? Min Kristjani li jafu xwirt għandhom. Mhux mill-Kristjani jibża. Imma mill-Kristjani li jafu xwirt għandhom. Għaliex jaf li dawk huma li qed jirreżistuh, jibblukkawh, iwaqfuh u jżommulu xogħlu milli kompli seħ fuq din l-art. Għalhekk kienu inti nissejħu r-reżistenza fid-dinja tafu. Ix-xitan għadu ma jistax jopera 100% minħabba fik jekk qed tgħix il-wirt fi Kristu. Imma ċertu nsara povri għax hemm nuqqas grassa ta' għarfien bħal meta bħal daw il-jiem ikun hemm minnhom imorru jiċċelebraw Halloween u jgħidu jien nħobb il-bambin. Qalbi tiegħek hekk iridek id-demonju. Hekk irid ix-xitan li tkompli tiċċelebra Halloween u għad idejlu Halloween tal-bambin. Dik xi ħaġa żgħira tngħidilkom ta' hemm ħafna għar minn hekk. Imma tngħidilkom li x-xitan hekk irid li jisaqlek il-wirt. Inti aħseb. Mela meta Alla ħalaq il-Adam u Eva u jiena nemmen b'Adam u Eva. Number 1 għanna Adam jiġi l-fellowship u Eve għanna tiġi wkoll. Infatti għanna aktar minn wieħed Adam, jiġifieri żgur jeżisti għadu. Imma partiċċaj. Mela, u ngħidilkom għaliex nemmen 100% li vera kien jeżisti Adam. Għal raġuni vera sempliċement. Jekk taqra Rumani kapitlu 5 din naqra parantesi imma importanti għal min iħobb il-kelma. Sewwa li tgħidlek permezz ta' bniedem wieħed daħal id-dnub u permezz ta' bniedem wieħed daħlet is-salvazzjoni. Sewwa. U Ġesu ġi jirreversja dak li jagħmel l-ewwel Adam għax huwa t-tieni u l-aħħar Adam. L-Iskrittura tgħidlek li Ġesu huwa t-tieni Adam. It-tieni Adam ġifieri ġi replace reversja dak li l-ewwel Adam ma għamilx, għamlu Ġesu. Imma meta l-ewwel Adam dineb u s-sottometta lilu nnifsu permezz tad-diżobbedjenza lejn xitan. X'kellu? Kellu wirt glorjus. Adam kien bniedem bħali u bħalek fil-ġisem imma mlibbes bid-divinità tal-glorja tal-Alla. Meta Adam u Eva kienu fil-ġnien ta' Eden, ma kellhom l-ebda biża. Ma kellhom l-ebda naqqas. Ma kellhom l-ebda sens ta' skarzezza, mhux ħajkolli biżejjed, ħanibża. Sens ma kien hemm xejn minn dan. Adam, l-ewwel Adam, ma kellu ma nafx tfisser u ġieħ ta' ras. Ma nafx tfisser virus. Laqqas ma jafx tfisser nemusa doqgħod iddejjek infatti. Ġesu jissejħ it-tieni Adam li ġi jirreversja dak kollu li tlifna f'Adam. U Ġesu wettqu. Allura permezz mela Ġesu ġi jirrestawra l-wirt kbir li aħna tlifna ma' Adam minħabba Adam u Eva. Issa Adam u Eva qabel ma dimbu kienu letteralment ħaġa waħda ma' Alla. Ħaġa waħda ma' Alla. Illum il-ġurnata taf x'għamilna Ġesu Kristu? Ħaġa waħda ma' Alla. Waħda mill-iktar skritturi popolari tiegħi nafablament nikkwota kemm il-darba. L-ewwel Korintin 6:17. Kull minu maqut ma' Kristu huwa spirtu wieħed miegħu. Issa, mur ipprova f'imma dik. Imma nemmena 100%. Ilbsu il-bnidem ġdid
li huwa kreat qaddis u perfett fi Kristu Ġesu. Efesin 4:24. Put on the new man who in the likeness of God, like God, has been created like God in righteousness and holiness of truth. Put on that new man. Dak huwa weird. Hemm ħafna dawn. Hemm kors sħiħ x'nista' nagħmilkom fuq il-weird fi Kristu. Il-weird. Allura jena inti ridu ngħixu minn dak il-weird biex aħna nwettqu il-pjan tal-Alla f'ħajjatna. Meta twettaq il-pjan tal-Alla f'ħajtek iġib il-glorja lil Alla u ġib is-saltna tal-Alla fuq din l-art. Amen. Fil-ktib tal-Lut kapitlu 10 ħana rikom xi ħaġa li dal-aħħar vera tal-bliħ. Mela, minn vers 19. Il-Spiritu Santu kellimni. La darba aħwa għanna l-fiduċja, ġifiri konfidenza, għanna l-fiduċja, l-konfidenza, li nidħlu fis-santwarju bis-saħħa ta' dem ta' Ġesu. Aħwa dik biss tista' tomoda għal sena sħiħa. Għal dawk li intom ma kontux tafu, ismawni. Is-santwarju, Spiritu Santu għajni, is-santwarju huwa ġieli rajtuh it-tempju ta' Salamun kien maqsum fi tlieta. Għandek il-bitħa ta' ġewwa, għandek il-post il-qaddis, daqsxejn iżgħar, u mbagħad għandek il-post l-aktar qaddis. Fil-post l-aktar qaddis li kienet qisha kamra daqsxejn żgħira, forsi xi żgħir daqshekk. Fih kien hemm l-arka. Kien hemm l-arka tal-patt miksija bid-deb, ġa fiha kien hemm il-ħobs ta' Aron, il-ħobs tal-manna, il-stikka ta' Aron u t-twavel tal-patt. Da tista' taqrah kollu fid-dettall Lut 8 u 9. Sewwa, u meta Alla ħal il-Mosè il-ġenna u rieħ xemm il-ġenna, Alla qallu għamel isek qabad il-pjanta u dak li jorajtek għamel eżattament ieħor replika tat-tempju l fis-sema, għamel replika tiegħu fuq l-art. Jiġifieri aħna nafu li l-ġenna żgur għandek 3 partijiet. Kulħadd, kull minnhom wieħed miġiet ħajkun fit-tempju, fil-ġenna, ma mhux kulħadd ħajkun qed jammar fil-post il-qaddis. Issa, mill-lat ta' twelid minn ġdid, jiena u inti dinja kbira, għal hemmhekk imsejħin. Għax int fi Kristu, moħkom hawn, jiena u inti fi Kristu, meta nitwildu minn ġdid, ma nitwildux minn ġdid mill-btieħi tad-tempju, laqqas mill-post il-qaddis, imma titwieled minn ġdid mill-post l-aktar qaddis. L-Ispirtu qaddis ġdid li ġejt inti Timoti mwieled minnu, twieled minn Alla qaddis, minn dak l-istess Spiritu. Infatti, fil-ktib tal-Lut kapitlu 12 tgħidlek Alla huwa il-missier tal-ispirti. He is the father of all spirits. Okay? Issa, din hija xi ħaġa tal-bliħ. Nixtieq li l-għażiż aħwa Maltin u Għawċin Kattolċi bil-kleru b'kollox jaqbdu għadi. Però anke intom Kristjani jaqbduha. Meta jiena u inti tajna ħajjetna Ġesu, Ġesu daħlek lilek mhux biss ismek, il-Bibja tgħidlek ismek huwa miktub fuq ktib tal-ħajja. Ktib tal-ħajja qed il-ġenna, hello. Sewwa. Daħlek lilek mhux fil-bidħa, laqas fil-post il-qaddis. Lilek ismek daħlek Alla fil-post l-aktar qaddis. Wara l-purtira tgħidlek li ħadd ma seta' jgħaddi. Alla biss jammar hemm. U dawk li għandhom l-istess natura tiegħu. Imwielda minnu, bwirt, imħallas bi prezz għoli. Ħanejlkom aħwa. Immaġinaw jekk tista'
Mela inti għandek din il-portiera. Kienet madwar xi 4 inches, insejt għandu jkun 4 inches, ħoxna. Xi 4 portieri ħoxna dil-portiera, ġifieri ħadd ma li kienet kamra żgħira imdurata din bil-ġmil tal-materjali minn madwar id-dinja kollha. Kien hemm l-arka fiha. Kien hemm fuq l-arka kien hemm żewġ anġli fuqhom. Sewwa l-glorja talla, l-preżenza, il-persuna talla kienet tinżel hemm darba fis-sena tara d-demm tal-ħaruf jiksi l-arka biex Alla ma jarax iktar id-dnub li l-liġi takkużak fuq. This is heavy stuff, this is heavy duty. Ġifieri bħasa dedikom steak bil-mudu l-lum u tmeġimġu. So, mela Alla hemm jammar. Dik hija it-tron Alla. Kuntu tafu li dak huwa tron Alla? Il-ġenna it-tron Alla wada. Infatti, l-arka taf xissejjaħ it-tron Alla. Fej poġġi Alla. Imma moħkama. Biex jiena u inti niġu mistiedna motija wirt tan glorjuż biex nistgħu nidħlu hemm ġew, Alla ħareġ minn hemm ġew. U sar bniedem biex jiġi sagrifikat bħala ħaruf biex id-demm tiegħu inatfek biex inti tista' tidħol hemm. Issa eżiż Kattolċi li tant intom maħbuba minn Alla. Għajdu l-Ispirtu Santu, jtik revelazzjoni. Kif tista' titlob il-qaddisin u l-Madonni u l-Patriarki u l-Papir meta int diġà qiegħed hemm. Kemm hemm distanza bejnek u bejn Alla? Skont l-Iskrittura? Xejn. Din hija realtà, verità biblika. U apparti minn hekk, illum Alla, eżis Kattolċi ħasra, eżis Kristjani. Illum Alla jammar fik. Kemm il-darba ngħidha di. Ma xorta mħafna jkunu għadhom ma semawix. Kif jiena mmur nitlob Qaddis li qiegħed is-sema meta Alla jammar taħt imnieħri. Infatti, fi imnieħri f'għajnejja f'kull imkien għax il-preżenza tiegħu jikbar minni. Akbaru dak li hemm fija, kif jekk huwa akbar minni kif jakbar fija? Jekk huwa akbar minnek, kif jista' jammar fik? Li darba tajba, kien hemm darba tifla darba qalet lil-omm mal-missiera. Ma niftakar bħalissa. Darba kien hemm tifla ċkejkna. Huma sejrin lejn id-darba wara knisja wara fellowship. Qaltilhom lill-mami, qaltilhom mami. Qaltilhom illum vera l-pastor ħawadni. Għala xi. Qaltilhom għax il-pastor qal li Alla jammar fina. Sewwa? U għaliex ħawdek? Imma huwa ikbar minna. Alla għaltlu għaltilhom il-mami għaltilha allura kif ma smintix tifhem. Alla għaltilhom lill-mamma u l-missiera ma mejda di. Jekk hu ikbar minna u jammar fina, mhux suppost jidheru iktar. That's revelation, baby. Jekk hu ikbar minni u jammar fija kif jista' jkun xi ħaġa kbira tagħmar xi ħaġa ċkien. Qabel forsi tidher għax itħasstu show true. Dak huwa l-wirt tiegħek ta'. Dan huwa l-wirt tiegħek ta'. Tifhem kemm ix-xitan irid jaljanak. U jaħlilek ħinek, u jaħlilek żmienek. Allura meta jiena u inti naqraw Lut kapitlu 10
والبيبيا تايلك هنبدأ نقرأ في فيرس 16. لا درب أخوة عنا الفيدوتشيا اللي ندخل في السانتواريو بالصحة الدم تجسو باللي نادو مطريق جديدة وخية. تفتكروا جسو يعيد في جواني 14 فيرس 6 ين طريق ين الخية وين الفيرتا. دي كانت هي الطريق البوست القديس. باللي نادو مطريق جديدة وخية ليو فتخلنا أراودي الجوة ملفيلو. فتيلو سمايت راجل فيرا برافو ونخب نسمه ويتكلم فيرا طيب يفانجليزا حفلة للمسلمانين انفتي وتيش كم يارا مسلماني يعرفوا للكريستوغراتس جزواليا. اما متى بدا يتكلم فوق يكن نشيط المقدسين بدا يتكلم له ده كان مندوش ريفيلاسيوني مسكين فوق عادي عش قال لهم القدسين نستم نطلبوهم تا دوك يدين الجنة عش دوك يدين اكتر قريب تالا دي من في جبته ودي اوفيامنت تعلمني تعلمني لكم لين ازات ما مرش نسمي خش هو تبارك الجسم تاع كريستو. أدى من فات يجيب دا الخمارية أدى زقور ما عندوش ريفيلاسيوني تا رايتشسنس تاش بوزيسيوني ويرت اللي انت جيت موتي في كريستو الكمال لا يزاح. ما هنا لك تعلمت في تعلمت لهم في الجسم تاع كريستو لخاتمه بيرفكتو خاتم عنده كلش خاتم عنده بحال ما قال باولوس خاتم عنده الريفيلاسيونيز كي هذا كلش سوا إسا مش هتني لك allura تتطلع ċertu affarijiet għax ċertu affarijiet imbagħad isiru ereżijiet. Sewwa imma nettilla miskin vera darrasni għax vera nħu pjaċir nisimgħu. Meta qal dal-ħmerijiet da m'għandux rivelazzjoni lillum il-ġurnata. Jiena hu intom ukollha fi Kristu. Int min dak vera minn ta' Ġesu. Inti ġaqjat wara l-velu. Mela. Kif ħankellem minn Ġesu? Ġesu fejnu? Kemm qiegħed il-bot minni l-mulej? Mulej, fejn inti? Qaddis, idħol għalija qudiem il-mulej. U dal-mulej qudiem għajnek, qudiem nierek. Iserħilu li fil-veru sens tal-kelma jamar fik. Kif jista' jidħol bejnek u bejn mulej jekk inti u ħaġa waħda? Qed tifhmu kemm id-dottrina falsa. Ma tidnejlek għaliex? Għax m'hemmx revelazzjoni. Meta Ġesu ta' il-ħobs mis-sema li qalhom jienu stess dak il-ħobs mis-sema. Il-ħobs tiegħek tas-sema taf x'inhu? ħobżna ta' kuljum. Taf x'inhu ħobżna ta' kuljum? Ir-revelazzjoni. Ir-revelazzjoni. Ir-revelazzjoni ta' minnu Ġesu, min inti fik Kristu, x'għandek fik Kristu, x'ġejt moti fik Kristu, x'awtorità għandek fik Kristu, x'wirt glorjus għandek fik Kristu. Meta l-mulej jitik il-grazzja jiftaħlek għajnejk u tara da b'revelazzjoni. U tistrieħ. No more struggling. No. That's it. Xi tallimna dal-weekend. Meta l-missier fluqqa ħabitlu 15 lilli ben il-kbir il-grande fratello qallu ibni. Għalla meta kollu huwa tiegħek mhux tiġa dejjem mhux dejjem kien tiegħek. Dik il-min reprezenta, dik il-parabola l-min tirrepreżenta. Il-missier tas-sema u jiena u enta. Ibni. Mhux minn dejjem dak kollu li huwa tiegħi. Huwa tiegħek. Kollu ta' ftakar li fil-bidu l-parabola tgħidlek it-tifel iż-żgħar talbu nofs il-wirt. Da ma qallux in-nofs li ieħor tiegħek, qallu kollu tiegħek. Kemm għandna Kristu glorjus.
هللويا. واو 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 بالسرية. جراتسي جيسو. باللي نعدوا من الطريق الجديدة وخيا ليو فتخلنا الجو من الفيرو ليو الجسم تيو ستيس. هنا وانتي ما عدنيش برا من الفيلو، ما عدنيش برا من البيت في البيت، ما عدنيش نسيخو سترانجيري، احنا اليوم نسيخو البوبلو تا الله. ليو جسمه ستيس ولا ضربة عنا دان الأسس الكبير بقيت فوق الفاميليا تلا. هي ونرس وبقلب سنشيرة وبفيد صحيحة اسمها دي دين نفهمها وما نفهميش. نمنا 1000% إما ما بطيش توتالي. تطلب كونتينومنت صار له من جنات، تطلب ملايتين الريفلاسيون دي خدي. اسمها دي كل خات أنت ما خوش منايت كل خات خافنا كريستيان يا فروماني 8 ويات شتايت ممش اكتر كوندنا لدو كل اليوم في كريستو جيسو كمان ممكن تعرفوا دي. There is now no more condemnation for those who are in Christ. كيف يسيكم؟ those who are in Christ don't sin. إسا ماما ميا فتح لي سباريو يهرا. This is the too much gospel. This is too much. This is too much. This is too much. It's too much. infatti ما نعرفش خانة ترازية فيرا الله كبير اللي كله ياتينا ده كله واحنا نعبدو بتشا منا قطرة منا ونسكرو فوق قطرة نسكرو. believe it or not القطرة اللي هنا وانت نسكرو بيها خافنا انصرع لعز القطرة ده ما ضاقوا. أي ونرس اسمه ودي دين أي ونرس وبقلب سنشيرة وبفيد صحيحة بقلوبنا منطفين من كوشيانسة حزينة والجسم تاعنا مغسول بالمصافي. اسمعوها ينا وانتي في الأول جوان تنيتي لك متى الكوشيانسة تياك تكوندناك افتكر لي الله أكبر بالكوشيانسة تياك. تعرف متى الكوشيانسة تياك تكوندناك الله ما يكوندناكش. قال له ليه تتكلم؟ انت مش البرانين. بينا I'm still trying to grasp this incredible inheritance. Incredible. Incredibly. مش تاب شيء نخاف نيدا الستوريا وخنا بيها. مش تاب شيء مرة فيك تبتدأ في سين كابيتل 2. مش تاب شيء نرجع نيدا ونبقى نيدا باش نعطي جلوريا للمولاي ونقول له اللي اسم قدستيو وشويرد جلوريوس واتانا. مش تاب شيء على نمبر 1 هنا وانتي كل يوم نطالبوا باش المولاي يعلمنا نبود داك يبطو. علمني مولاي نبود داك تبطين. علمني مولاي نخاب داك تخابين. داك تبطين خنا بدويه. alla ما يبودش البني مدنوب تقوالين كولور تقوالين كاتيب الله يبود. وواحدة من الرجونيات على يبود وعلى يكسر الشركة تاع انتمتها بيني وبينه. عشان انت ما عجنا ما وليدك. متى شي حاجة عيسى شي حاجة تنكسر ما وليدك كيف تخصه؟ أباندنايتهم لوليدك شحطهم له إما الشركة تجي سترينياتا. allora انت ما تريديش دي. سوا الاستاذ باي لهوة متى احنا جسم واحد تفرتش الجسم تاع كريستو. سوا اوفيامنت نعرف لي كونغريغاسيونيت اما كل فاميليا اي نكونوا حاجة واحدة. دي الفاميليا نكونوا حاجة واحدة. تخلي شيء يدخل بينك وبين اخوك. اسمعوني يا اخوة لا ده هاي بروفا يدخل حاجة عشان احنا عندنا في الجسم. سوا وعدنا في الجسم أنا مش بيرفكت في سبيرتو بس بيرفكتي في كريستو. اما نفتكر دين الشيء ده وشوت منكم قد ما سمعتوه ما هنديلكم اما شوت منكم جو سمعتوها مش تابشين متى نرجع نربط لي لنفسي متى ضربة كنت هناك واحنا هناك ناتو جلوريا لله فيرا ده من قلبنا مش باش نمبرسيوناكم اما فيرا ناتو جلوريا لسيدنا يسوع لنراو تسبيس ناس ينهلسوا من الشيطان تسبيس ادنيلك وياك تراوي شات ينهلس مش انتوا اش تبزا
الشيطان يبزى منك، تعرف الديمون يبزى منك؟ تعرف يبزى من الشيطان؟ تبزى من الشيطان. الشيطان يبزى منك قهوة ياك انت تكريستو سوا. اسا اما نفتكر متى كنا واحدة تنخلص وتورزق وتعيط، ونفتكر كنت هونيك كوبتية تندورة لله، وبديت نخصني حزين، مش الله بدا يجي لنا نخصني حزين، الكوشينزا دي ولا ضي فسفس في الدنيا. أرى شامل مسكت السياق، ومتى ما بدت تمانيفست الدنيا المرة تتفايلة، يفتكر للعدو يفتكر يلي تجيش تعيلي اللي هتمرتخ لساندي الساو هنعذبوش، ونفتكر بمانستانتانيامنت من الناحية الأخرى نفتكر الاسبرتو تاع يلي قولي الدم تاع كريستو. افتكر لي انت ما تكتشيش بالشياطن عش انت طيب، انت تكتشي، انت تطلب على المرضى تفيا مش هنا تاش كريستو ده كله كريستو من البدو الاخر. اما احنا يطلبوا على المرضى ويفيقوا ونكتشوا الشياطن ينهلسوا عشان ويرد كبير يجي مخلص ببريتس اولي يسمو الدم glorious precious تسيد نجس كريستو. هاليلويا. ونفتكر ما ننسيها عاد، وديش ضربة تجي مكتوبة جو كتيب، ما ننسيها عاد لكيف نقوم من هم كيف نسمع داك الكلام من الاسبيرتو سانتو جو فيا، نقوم من هم بك إيش اليوم نقبض الفايلة نكمند داك الاسبيرتو بيجي يطلع من جو فيها تأملار تبدأ تنخلص في نقص من 5 minuti انخلصت، ومن بعد متى قامت ورا جت لي باستر سكوزاني تا أكلي داك مشي أوفيامنت كنا نفل مشي سوا أفعل مش هو درب هانس بجهات ورسامي ما دك خاجة خورم بقى سوا أكلي داك مشي تا أكلي أنا لك تفعليش ورزات أكلي مشي هنا الاسبيرتو عشان الديموني يورسوا تفعل شو؟ عالش البرزنسا تلا فيك تتورمنتوم. أرى كم كبير دان الويرد، دان مش باستر، دان انت بحلا ابن على الهاي انت. وأرك لي باستر متى انت تطلع فوقي داك الحين مش انت دارت. أرك لي بدقة واحدة دار كريستو والاسبيرتو فيا ما فالخوش. ما متى انا وانت نطلبوا، متى احنا نمدوا ايدينا فوق المرضى ويفيقوا، متى احنا نكتشوا الاسبيرتي للمنت يارا الديمونيو. قالش على يكال الله ينا ولا في الاسبيرتو حاجه واحده الديمونيو ده كتيارا. تفهمها الاخر فيرس عليك متى تطلب المرضى تقعش تيتش اش ما طلبش بالزيت اطلب اش ما صومش بالزيت صوم. ما مش ديك الكونفدنسا تاعك، مش الكونفدنسا تاعك هي جسو الدم تاع كريستو. اش الدم خلص دان الويرد glorious. امين. الدم تاع جسو. Thank you Lord. افزين 2 فيرس 6 ده هو سكتورة لينا مموريزايت ونهججكم باش انتم تمموريزاو. ملا احنا اللوم في سبيرتو الليغاليتا تاعنا هي ورا في السانتواريو في البوست لاكتر قديس ورا البورتيرا داك فين ينا وانت تا متى نطلبوا من امتى نطلبوا احنا مش من جمالتا. متى نبروكلاماو ونبروفيتيزاو مش من جمالتات نبروفيتيزاو احنا من امتى نبروفيتيزاو تا ايمو ميو ايمنا ميو متى جيسو ام من الميت احنا جينا ايما ميو وجينا ايدا في السماويت مع كريستو جيسو. جينا ايدا ميو في السماويت مع كريستو جيسو. هللويا. الفوق من كل سلطنة وستة من كل قوة وحكمة والفوق من كل اسم اللي يسمى مش اسا بس اما زمن وكل اللي جاي. ايفا
Alla qiegħed kollox taħtek, Kristjan. Iva, vers 20. Alla qiegħed kollox taħtek, Kristjan. Ġesu għarras. Inti l-ġisem. Inti r-reġlejn. Il-Kristjana. Qiegħed kollox taħtek. U għamlu r-ras fuq il-Knisja kollha li hu ġismu il-milja ta' dak li jimla kollox. Kollox huwa taħtek u taħti fi Kristu. Kollox. Tifmu xwirt kbir dan? Tifmu għaliex irid jaljenak? Tifmu għaliex irid joħodlok il-ħinek u jagħmilek ruxma ta' distractions f'ħajtek? Kulħadd ibaxxi rasu. Halleluja. Immedita. Immedita dak li għadek kif smajt aħwa. Xwirt bi, ħanejdilkom, xwirt minnkom għandkom bżonn terġgħu tmurru tismaw għadi. U morru meditaw dawk l-iskitturi li ngħatajtkom. Dan kien il-messaġġ ċara. Imma minn da kollu forsi għamiltilkom 1%. U niskru. b'1% skirna. Ħanitlob għalikom number 1 għaw xaħat il-lejla li pastor jina nishtiq insirna fil-da Ġesu. Tixtieq issir taf fil-da Ġesu? Tej li pastor nixtieq insirna fil-da Ġesu. Għadni ma nafux il-da Ġesu. Smajt b'Ġesu, nemmen li jeżisti, imma nixtieq insir nafu lil dan Ġesu. Għaw xaħat il-lejla li pastor jien nixtieq insir naf fil-da Ġesu. Olli idejk, għaw xaħat. Grazzi Ġesu. Għadek mintix mis-salvat. Għadek minti żgur jekk dnubidek u mhix maħfura. Għadek minti żgur jekk intix imwieled miġdid. Tixtieq tkun imwieled miġdid il-lejla u tkun salvat u tibda ħajja ġdida ma' Kristu. Jekk inti mintix ċert fuq di, please, olli idejk, għaw xaħat tixtieq tkun ċert il-lejla, jkazzimu lej. Les li tagħmel dit-talba miegħi minn qalbek. Jekk ħatamel dit-talba miegħi illum minn qalbek, illum ħatkun imwieled miġdid, ħatkun salvat, ħatkun maħfur minn dubitek, ħassir iben u bint Alla l-ħaj, imwieled mill-Ispirtu tal-Alla jiġi jammar fik u inti millum il-qudiem tisejjaħ iben u bint. Ismek jiġi miktub fi ktieb tal-ħajja. Ix-xitan jitilfek u kull ħakma diabolika fuq ħajtek tiġi mkisra u tiġi mħoll minna int. Jekk il-talba għadek qatt metta f'ħajtek u tittejda llum għall-ewwel darba, edha minn qalbek warajja biex illum tidħol f'dan il-weird glorious. Edha talba warajja, missi qadis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Mulej jina smajt fuq Ġesu. Imma nixtieq li kolli revelazzjoni li ġeja mill-Ispirtu tal-Allah, mill-Ispirtu Santu. Ġesu, iftaħ li għajnejja. Dawwalli qalbi b'din il-verità glorjuża. Imlejni bl-Ispirtu qaddix tiegħek. Ġesu, nistqar bin fommi li inti l-mulej tiegħi, is-Salvatur tiegħi, li inti tassew liben Alla l-ħaj, li mittalija fuq is-salib. Ħadd posti, batejt għalija. Dak li kien ħaqni mulej, ħallastu int. Ġarrejt fuqek mulej id-dnub kollu tiegħi u l-mart kollu tiegħi. Natik mulej kull glorja u tifħir. Ġesu, ejja f'ħajti, invadili qalbi, imlini, invadini bl-Ispirtu Santu. Aħsilni dak id-dem glorjus. Illum mulej nemmen li d-dnubieti kollha huwa maħfura. Illum
u kol minn qalbi naħfer lil minu ħati tiegħi dineb kontra tiegħi. Naħfrilhom minn qalbi umberikom ulej. Ġesu, billum il-qoddim jiena tiegħek. Inti s-sit tiegħi, inti s-salvatur tiegħi, inti l-mulej tiegħi. Ejni biex bil-grazzja tiegħek jiena ngħix għalik. Ma nħares lura, ma nħares dejjem il-qoddim. Illum jien tiegħek mulej, u grazzi tal-ismajtni, permezz tal-grazzja biss tiegħek. Inti salvajtni. Għalhekk ħud il-ħajja tiegħi u uża millum il-qoddim għall-glorja tiegħek. Ħajseħħ u jsir ir-rida tiegħek f'ħajti. F'isem Ġesu Kristu, lilek missier. Amen. Amen. Alleluja. Kulħadd ihom bil-wifqa. Ħanitlob għal xi ħut li intom qegħdin kemm hawn minnkom għandkom bżonn fejqan. Olli dejkom minn għandkom bżonn fejqan. Jekk għandek bżonn fejqan ta' xi mart, il-moli ħajfejqek. Għax il-fejqan huwa parti mill-wirt li huwa xtara lik bid-dem qaddis tiegħu. Jekk inti les biex tirċievi, poġġi jdejk fejn għandek bżonn il-fejqan. Ħantikom kelma ta' koraġġ. Ġimgħa l-oħra jiena kont konferenza ġewwa Sqallija madwar 300 pastor madwar l-Ewropa. Ġew żewġ pastors oħra minn Malta miegħi grazzi Ġesu ta' din ix-xirka li qed tikber bejnietna. U f'mument wieħed mis-services li infatti tistgħu taraw qegħdin online, kien hemm ukoll ħin għall-talb. Xi ftit snin ilu jiena kont weġġajt muskolu f'sidri meta kont nagħmel isfin. U dejjem nemmen u ddikjara l-kelma tal-mulej. Xi kultant kien jibboderjani jweġġani. Imma nixin ngħidilkom li nfejjaq totali minnu. Ġejt nfejjaq totali. It-tobba kienu qalu li was probably għandek xi tip ta' masel imċarrad. Minħabba kif kont naħdem jien. Imma ningrazza l-mulej innotajt li ġejt infejjaq totali. M'hemmx iktar ruġieħ xejn. U qabel ma tkun nafas hekk kont jaġani. I'm completely healed. Jesus has healed me. And Jesus wants to heal you too. Poġġi jdejk fejn għandek bżonn. Mulej qaddis, daw kollha li qed isegwu hawnhekk illejla, anke fuq YouTube u televiżjoni u Facebook. Mulej inti dak li ġarrejt il-mart kollu tagħna. Inti ġarrejt l-uġieħ kollu tagħna. Mulej fuq is-salib inti li ġejt flagellat u permezz tal-ġrieħi tiegħek infejjaqtna. Nikmanda issa stess kull komplikazzjoni ta' mart, viruses, uġieħ, mulej infjammazzjoni, kull forma ta' depressjoni, ansjetà. Nirringrazzjak fil-preżenza qaddisa tiegħek issa stess li inti tfejjaq il-dik loħt, il-dak il-ħija. Grazzi mulej ta' uġieħ fid-dar, fl-ispina tad-dar, uġieħ fil-qatt, uġieħ fl-irkoppa mulej, nikmandhom biex jitilqu issa stess. Mulej grazzi li inti qed tismani issa stess. Grazzi mulej tal-fejqan, mulej anka minn uġieħ fl-istonku. Grazzi tal-fejqan minn ulċeri mulej issa stess. Nikmanda biex kull ulċera tfiq totali tinala bil-qawwa tal-isem glorjus tiegħek Ġesu. Nikmanda mulej kull forma ta' mulej qaddis uġieħ li jiġi kkawżat minn ikel mulej. Mulej qaddis intolleranzi mulej ta' ikel. Mulej azma, mulej nieħu awtorità fuq kull spiritu ta' azma, spiritu ta' mart, kull komplikazzjoni ta' azma, mulej migranja, mulej qaddis nikmanda biex kull migranja tiklaq minn fuq dan il-persuna, mulej fissem Ġesu ta' Nazaret. Irċievi il-fejqan issa stess. Mulej grazzi li inti tfejjaq muskoli, grazzi li inti tfejjaq ligaments mulej qaddis. Grazzi mulej nikmanda biex tendinitis. I hear the word tendinitis.
In the name of Jesus, I command that tendinitis to leave your body and be healed now. Kun infejja issa stess, kun infejja issa stess. Fissem Ġesu. Fissem Ġesu. Mulejnu qas ta' smiħ. Mulejnu qas ta' smiħ. Mulej nikmanda biex dawk il-widnej jinfetħu totali. U anka problemi fis-smiħ. Mulej tisfir irqiq mulej fil-widnej. Mulej nikmanda biex dak tisfir fil-widnej jitlaq issa stess. Fissem Ġesu Kristu. Fissem Ġesu Kristu mulej. Grazzi tal-fejqan totali. Grazzi tal-fejqan li għat jaħdem issa stess. Mulej iftaħ dawk il-widnej. Tisfir jiqaf issa stess. Isma perfett. Fissem Ġesu ta' Nazzaret. Il-mulej fejqek issa stess. Il-mulej fejqek issa stess. Uġieħ fid-dras. Uġieħ mulej fid-dras. Uġieħ mulej fil-xedaq. Kull informa ta' uġieħ fil-xedaq mulej għaddis. Fissem Ġesu Kristu. Anka uġieħ fil-garzuma mulej fil-grizem mulej. Xaħat li għandu problema fil-garzuma fil-leħen mulej għaddis. Infiammazzjoni uġieħ fissem Ġesu Kristu kun infejja. Issa stess. Uġieħ fil-sider mulej. Jekkem uġieħ ta' sider mulej u anka uġieħ madwar il-qalb mulej għaddis. Min għandu komplikazzjoni madwar il-qalb mulej fissem Ġesu. Grazzi il-fejqan il-mulej missek u jfejqek issa stess. Kun infejja. Kun infejqa issa stess. Ġesu jfejqek. Ġesu jfejqek. Kun infejja. Fissem Ġesu Kristu. Irċiv il-fejqan tijak. Il-mulej jridek tfiq 100%. Alla jridek kun infejja 100%. Inti xolok huwa emmen, irċivi u ringrazzjah. Emmen, irċivi u ringrazzjah. Emmen li l-mulej fejqek. Emmen li l-qawwa tal-mulej taħdem fik. Bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, il-fejqan. Li l-ek mulej kull glorja u tifħir, fissem Ġesu Kristu. Amen, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Il-paċi ma'kom eżazaħwa Maltin u għawċin, intaqaw ma'kom dan il-weekend jekk alla jrid. Morru u għamodu, daw l-iskritturi li smajna u tkellimna fuqom il-lejla. Narawkom, il-paċi ma'kom. God bless you. Ciao, ciao. Hallelujah. Ħattu pjaċir